السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتوتا خينيا في داوتوتا خينيا هشما أركي سيمفوني أرى سلا نمني أني ندكوبي سيلين كوبا قبدني نعم مناخي مرة قبي نعم هيرا خنا جو خياو سلا الحمد لله يجو قبدي مي أرى واني سيادة تيسو فيديو تكشو تكاتين أني غافا عملية راقبي أما أوبراسيون راقبي واني خسرنا كاني فيديو تكشو تكايسينا غرسيسا ميتكو فيديو سلالاتي اتنا غرغاري تقوى في معني دان قلبي نطاري وجي خير رتي ندرس عمري افضل الصلوات من الله الباري على محمد مصطفى المختار يرقم رحمة إحسان داغاري الراجرات كن قبل داري وعلى آله وأصحاب الأبرار وارديوت عدلي مواجرة فانصاري ندر هجرات في البر والبحر نقاف رحمني كي أقرتني يا دابوتو تخيا أقرتني فيديو خنا سلا أنا ما فيديو خنا أركي الحمد لله يا أبو قربا خنا ربي بقى فيسي يا أبو ربي نعم دور رهفي جتشو ديستي الحمد لله جتشو ديستي ياين هنا فات مجان خيساتي مجان خيتي مجان ديقرا التجتة نعم تبينا بربادتة سندراو أني نمان بيخا لكمان أنتي سبرانك جتة ما نبض بارسيتيس نعار سيتيس وياتكو نعم كاما في قلبي بوتون كيسي وان بيخو وكل تبينا وخدتي أرجعتي خا تمجاس ناس بافتة مي مجاكون سيفكاتنا جتي مي أردفتو تخيل مجاكون نفكاتمو نمبرا فكاتا تكو مجاكلا سالالي agartani mi mucaan na fakkaata moo olla fakkaata wala fakkaata isin murteessa mucaa kunoo kana fakkaatu taate oo in kan ka ollaa fakkaatu taate kaa isin dhifeete akka ollaa fakkaatu akka kan akka jaafaraa ni baasnu mucaan wallahi mucaan abbuma beemi ollatullee hin baane abbuma bee jaani oo kana kaana bee taate ijjisinuu kunoo kaaltanii agartani ka olla beesoo taate kanuma ollaate kaa mucaan akkasitti kaa arra waanin qabadhee isin dhiyaadhee waanuma haa jaasaaf jaartii sanii akkuma laaltanii agartan sanitti inshaallah arra kaa kun olaa namni dubbii namaatiin deemu namni dubbii namaatiin deemu abadan numa khasaaraa bultii fitis numa diiga tanaaf kaa arra kunootii roobni roobee miti laal ganda namaatiin jira ganda tokko gidaara jalaan jira akka ittiin dhaabbadhee isin haasawee akkanatti jaartiin tiyya arra numaatu dubbii namaatiin fi mucaan san keetii jechuu fi sheeyxaanii gurratti hasaasee akkasitti manarraa illee nagadariite manarraa illee biraa deeme naam guyyaa lama buleetiin akkasitti itti deebi'ee mana sanitti yaaboo dubbii tana irraa deebi yaaboo an dubbii tana keessan jiru yaa aboo yaa haadha mana kiyya yaa hana mee dubbii tana itti ilaali ani waan akkanaa annama guddaa waan akkanaa ifitti hin beeku jeetiin isii miila irratti illee kufee waan isin waanuma dubbii dura dhageessisanii abadan mucaa keeti si arguun danda'uu narraa deemii jetteeti akkasitti kaanillee irra wayyaa ta'ee biraa gabbee deeme kun deemeetiin kaa kunoo alaan jira tanaaf kaya oromotiyya ana na dhukkuba akka agartan sanitti amaliyaa ta'ee qoonqollee na'am kiniinallee akka gaaritti na'am nyaadhee hin fixne osumaan xiqqoo aboo na dhiisi xiqqoon awayyaa'u dubbii jettee namaatiin duraanuu namni jettee namaatiin deemu na'am waan wooma balleessa malee waan tolchaa waan jiru tanaaf kaya hordoftoota keenya kunoo akka laaltanii agartan sanittiin karadhee dadhabee hoo na'am shakkiteellee kunooti mana akeemaa nu geessillee jeeni isin kaa waanuma isin dura jaaniin san qollofamtee sammuu keessa qollofamee jira tanaafuu kaa maaliin godhuu danda'a biyya tanatti kaa dubbii dhalaatii dhageeffamaa oon arra waajeen ilmaan san dhiistee biraa oona anillee akka isii darasan jee dubbii waliin laaqellee wallahi na'am mana saniitu bada ijoolleen iska
nu jiddutti booda ijoollenis ni cinqatti. Ani san cufaa'u laaleetiin anummaan irra wayyaa ta'ee manuma sanuu dhiisee fi biraa deeme. Akkasii kaamee hanqa isin aara buufattuu amma hanqa ammaas dubbii tana hanqa duduba laaltee gamaggamtee duduba laaltee akkasitti tasgabbooytee waan cufa akkasiin laaltu mi'a anilleen ka isirra wayyaa ta'ee hunooti gandii Oromoo hedduu jira. Gandii Oromoo narraas bulee guyyaa kaan mana kaanin bula. Akkasillee kiniinallee numaan nyaadha. Kiniinallee kuno do'aalleen isinarraa dhumte. Kuno ni gartanii laa kiniina kanallee la kiniina dila kanaan liqimsa. Bas isin ka wayyoo ittee ifi mucaanis mucaan san keetii jetteetuma akkasittillee yaa'ina goote. Umaati miti haa ta'u wanni kun namni waa hedduu isa qunnamaa. Waa hedduu isa qunnamaa na qunname dhiira obsuun qaba. Dhiirtii waa hundarra dabarti. Wanni tunis ni dhufti ni dabarti. Jaarsaaf jaartiin dur jirti walii aaranii. Isin shakkiin na aarte anillee biraayillee gabbehe irra wayyaa tahe. Hanqa isii aara buufattuu hanqana amgaa anillee deddeemee uummata Oromootti warra isii dhaga'u kanatti illee hanqaan himu. Mee anumaatu isirra wayyaadhaa akkasitti isii fi ilmaan isii mana dhiiseetiin biraa gabbehe hanqa xiqqoo isiin aara buufattu. Oromoon akkam jette akka aaraniin muka darban waan sheetan dhaban jette beete. Anoon ka akka aaraniin isii hojii jee isiis as hirkisee waan san cufarra anummaan isiirra wayyaa ta'ee biraa gabbee hanqa isiin xiqqoo aara buufattu hanqa isiin naam tasgabbooytu hanqa isiin gaa sheexaantichi akkas isii godhu san biraa deemu hanqa isiin na'am jettee namaa tana akka isiin karaa isii hin baafne akka ijaan hanqa laaltee agartu takkatti tanaafin akkasii yaa Oromootii biraa fagaadhee kunootii arra ganda namaa mooraa takka keessa taa'ee gidaara jala dhaabbadheetiin roobaan roobee akkasitti rooba san keessa gizee roobni xiqqoo akkasitti roobni kun dhaabbateen akkasitti gaa isinillee na beeytanii akkana eeguu jirtanii maaliif arra maarra ga'ee akka morgodhanii jechuu keessanillee waa hin oolamu. Tanaaf ga'anilleen ka san laaleetiin mee arra hordoftoota kiyyallee ka wanni kunilleen gaa silaa miidiyaa irratti dubbatanii haasa'uulleen gaarii miti. Namni ka qofa fi olmatti qabateetuma usanii hamtuu fi baddu bas tana cufaa waan na godhe ka isiidha dhalaadha. Dhalaan cinaacha dhiirarraa uumamtee jedhanii jalloodha. Jallattee na dhufte maaliin godha duba obsuudha. Nama tokko gizee jettee namaatii fi waan hin taanee fi sheexaana fudhatee na'am dubbisi barbaadee akkaataa duraanuu manarraa na gabbaasuuf yaalii goote sanittiin akkasitti manarraa irraa gabbee deeme. Ani gaa dhiira bakka fedheen bulaa bakka fedheen oolee bulaa dhiirtii saahiba isaa biratti illee dhaqee hanqa guyyaa lamaa fi sadii bulee naam hanqa dubbiin takka dubbii murtooytu takka nu jidduu buutu. Anuma irra wayyaa ta'u jeetiin biraa gabbee kun ala jira. Isinillee laaltanii nagartanii. Hanqa anillee namni isii dhagoo nagare nama tokko nama isii nama booda isinillee nama tokko jira ka isin dhageessu isaanitti illee deemee itti hime abu kun namitoonte sanarra haala kanaan naan jirtiiti. Nuti har'a nama guddaadha. Waan akkanaa nurraa hin balu. Yaabo mee gorsa jeetiin nama sitillee bira sinin dhaqa. Dengedda gandoora nasruu tokko dhaqeetiin akkumaan gaa tanasruu san tiyyatana lafa kaayetiin tanasruu san dhaqee nasruu sanis laalee jaartii isaa birallee ta'e an duraan gaa akka manguddootiin bira dhaqee naam isaanittiin himadhaan jeetta isaaniin tiyyarra jabaate. Nasrullee kun akkasitti kaa jaartiin na himtee kun gaa jaarsa kiyya akkana godhan jettee achi booda meediyaa irratti illee arkee akkasitti tanasruu san haasoyne. Gizeen as deebi'a kaa tiyyaanis na jabaate tiyyaas san jabaatee kun hanqaan manarraa ala na gabbaaftu taate umaatii miti obsuudha. Obsan malee keessaan ba'an jaanii dhalaadha.
anka dhala sinjan anka halmira rawo qalbii isaa raati jani umaati miti tana akkuma dhuftetti fixan jani tanaaf akkasiidha arraqa daawwattoota kiyya fi hordoftoota kiyya kabajamoo yaa ilmaan oromoo warratti walii galatti hedduun isin galatoonfadhaa isinillee egaa yaada tokko akka naam komentii naa barreessitaniif abdiin isinirraa qaba waan tanatti hafte waan tana achitti hanqana waan bareedaan isin dhufu arraqa yaa hordoftoota kiyya akkanaan isin biraa deema wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu akkanaan isin jaa dubbii isinitti hin dareessu wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu hanqa viidiyoo biraatti walitti deebinu